Suđenje, Pavo! Najslavnija pčelica na svijetu Maja, pa što to radiš? Hajde, idemo. opet je dozujala. U nevolju. Ne brinite, vaša visosti! O, sunčev kamen! Dobro jutro svima! Nema više vaših pustolovina. Ali mi smo super pustolovci! Pa mi smo ekipa, Pavo i Maja, i sve radimo zajedno. Netko je u nevolji! Da, mi. Dvoje prijatelja. Otkriće nam Pa vi ste heroji. novu tajnu. Vaš zadatak je dostaviti kraljevsko jaje Zelendora. Opstanak moje kolonije ovisi o tome. Ali kraljica je rekla i da nema više pustolovina. Nemam pojma što je to, ali znam da je jako važno. Pavo! A, O, preslatka je! Ove godine ovo je opasno. Sigurna sam da treba našu pomoć. Pokrenite se! Dajte mi princezu! Princezu? 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 Mućka! njihova najveća pustolovina upravo je počela. Znači vi ste čuvali čitavo vrijeme. Držite se! Pčelica Maja 3. Zlatno jaje. Što je to bilo? Mali darak za tebe, Pavo. Mora se još i podrignuti. Uskoro. Distribucija Blitz.